السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerini yükten bar kuluşuğa, sizni de bizni de ulluğ nimetler bilen nimetlegen, büleklegen Allahu Subhanahu ve Teala'ga hem de senelerimiz, maktavlarımız, hem ılgılavlarımız bulsa idi. Peygamberlerinin eng singısına, peygamberlerinin tacı bulgan, bahri bulgan Muhammed aleyhissalatu vesselamga bizning ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovatlarimiz, duolarimiz, ham salamlarimiz erishsa edi. Ham sizga da hurmatli mu'min musulmon qardoshlarım, Alloh taolaning salami, rahmati, ulug' barakati erishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaning oldinda 12 oy bor. 12 ay arasında ayrılıp turgan bereketler bilen, nurlar bilen, Allah Teala'nın bülekleri bilen ayrılıp turgan aylar var. Hem şu aylarının birisi, ol bizden Racep ayları. Allah Teala'nın ayı dip belgilengen hadiste bizge haber etilgen. Hem şu Racep ayının her bir izgiligi, her bir iyigiligi, yaxşılıklar, izgilikler, iyigilikler, Allah Teala'nın rahmeti bilen her biri bizni Allah verse inşallah kabul bulup Allah Teala rahmetine yakın aytsın. Şuşu Racep ayının ulug' günlerden birisi, bereketli günlerden birisi. Ol birinchi cumğa aldından kile turgan kecha. Ol ulug' bir fırsat her biri bizge. Allah Teala'nın rahmetine yakın ayırga, Allah Teala'nın rizalığına yakın ayıp tileklerimizin, dualarımızın Allah Teala karşısında kabul bulduğuna bir zor mümkünçilik. Ragayib kişisi. Onun ismi de Ragayib. Yani biz Allah Teala karşısında özümüzün şin köngülden çıkan dualarımız bilen Allah Teala'ga yalvarı hem dualarının kabul bulduğuna iyi bulu inşallah. Ragayib kişisi ol şeriatımızda ulug' 5 kişisinin birisi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadislerin birisinde ayta, Allah Teala karşısında ulug' bereket bilen, nur bilen, Allah Teala rahmeti bilen balkıp turgan 5 kişi var. Mana 5 kişi. 5 kişisinin birisi, 5 kişilerinin birisi ol eng evvel Ragayib kişisi. Racep ayının aldında. Indi Racep ayının birinci Cumğa kişisi ol bizning Ragayib kişisi bulup sanala. İkinci kişi ol Cumğa aldından bulan kişi. Hatta şu Ragayib günü iki mübarek kişi birleşken bula. Ragayib kişisi hem Cumğa aldından bulan kişi. Üçüncüsü ise ol Şaban ayının ortasında beraat kişisi, yani Allah Teala karşısında paklanu, şistaranu hem Allah Teala'nın rahmetine yakınayu kişisi deyip sanala. Hem şulay yok Ramazan ayının gayet aldından bulgan kişi hem Kurbanın gayet aldından bulgan kişi şulay yok bereketli. Dualar şuşu kişide big dereceli hem tesirli bulup sanalgan mübarek Allah Teala'nın rahmetine yakın ayta turgan ulug' bir kişi bulup sanala. Aydagisali Ragayib kişisine qaytik. Ragayib kişisi. Ol Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın enisi bilen etisi nikahlaşkan, Allah Teala karşısında birleşu amelinde hem lifaf kişisi bulgan kişilerinin birisi bulup sanala. Ragayib kişisi ol Allah Teala karşısında mübarek kişi. Şu kişide Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın etisi Abdullah, enisi Amine ol kişide nikahlaşu mizgili bula. Hem şu kişide onların birinci lifaf kişisi bula deyip gele kitaplarda. Elbette hatta şu Ragayib kişisi turunda ma'lumat bularak sira kitaplarında aytila Abdullah Amine артından barganda onun karşına Kurayş kabilesinin en şiber kızlarının birisi karşına kelip basa. Eyte, ey Abdullah, meni sayla, meni kiyevge al deyip, onun артından yalvarıp, onun артından iyerip
Аның артыннан ияреп барып, мине кияүгә ал әле дип сорап, үзен тәкъдим иткән. Әмма дә ләкин Абдулла никахка барып җитеп, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның әнисе Әминә белән никахлаша. Никахтан кайтканда янәдән шушы кыз янәдән Абдулланың йөзен күргәч, аптырап китә һәм шундый сүз әйтә. Никахка барганда синең йөзендә, синең гәүдәңдә ниндидер нур күргән идем. Кайтканда ул нур югалды инде дип китапларда хәбәр ителә. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Абдуллада булган нур Әминәгә күчә һәм шушы кичәдә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның бу дөньяга килүенә бер сәбәп барлыкка килә, иншаллах. Шушы кичәдә, әлбәттә, баштан иң әүвәл көнен уразада уздырырга бик саваплы булып санала. Изгелекләр, игелекләр белән шушы көнне, шушы кичәне мул кылырга, Коръән укып, зикр кылып, тәүбә дугаларын укып һәм Аллаһ Тәгаләгә дугалар белән ялвару кичәсе булып санала. Ул кичәдә Аллаһ Тәгалә каршында хаҗат намазы яки инде башка китапларда нәфил 12 рәкәгать саныннан торган нәфил намазын уку бик саваплы булып санала, икешәр рәкәгать дип әйтелә. Һәм шушы намазны укыгач, Аллаһ Тәгаләнең сөекле Расулы Мухаммад алейһиссалату вассаламны салаватлар белән искә алгач, Аллаһ Тәгаләгә дугалар, теләкләр белән ялвару бик саваплы булып санала. Бигрәк тә шушы кичәдә Аллаһ Тәгалә каршында тагын бик зур изге гамәл булып санала. Ул да инде тәүбә итү, тәүбә дугасын уку. Аллаһ Тәгалә каршында тәүбә намазлары белән Аллаһ Тәгалә каршында паклану, арыну гөнаһлардан, хаталардан. Шуңа күрә инде һәрберебезгә дә шушы изгелекләрне үтәргә насип әйләсен. Һәм бигрәк тә шушы көнне туганлык элемтәне ныгытып, дуслар арасында низак булса, шушы Аллаһ Тәгалә каршында бер-береңне гафу итеп, башкаларга карата, мәсәлән, берездән бераз зыян килсә, гафу итенеп, һәм безгә карата бераз зыян килсә, без дә аларны гафу итү гамәлен үтәсәк, бик күркәм булыр. Чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам башка бер хадисендә шундый хәбәр итә. Мөбарәк кичәләр булса да, изге кичәләр булса да, дугалар кабул була торган мөбарәк кичә булса да, ул кичәдә әгәр дә кеше берәр кешегә, башка кешегә үпкәләп җирсә, башка кешегә карата әгәр дә рәнҗеш халәте булса, рәнҗү, берәр авырлык күңелдә сакласа, ул вакытта дугаларның, теләкләренең кабул булмаска бер сәбәп киртә булырга мөмкин. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы улы форсат белән файдаланыйк. Аллаһ Тәгаләгә адым-адым изгелектә, игелектә булып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ашкынган, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешкән бәндәләр арасында булуын насип әйләсен. Аллаһ Тәгаләнең шушы улы форсат белән файдаланып, бу дөньяда да изгелекләр, игелекләр белән мул кылып, аның нәтиҗәсен күргәндә сөенүче, шатланучы һәм мәңгелек бәхеткә, сәгадәткә, җәннәт нигъмәтләренә ия булучы бәндәләр арасында булуын насип ва ясар әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.